Da, može. Ja bi isto voljela ako neko ima neko pitanje, lakše mi, nisam se nešto pripremala da ću govoriti sada i ne želim puno teorijski da vas zamaram, ali ono što svi trebate znati da freelancer kao pravni pojam ne postoji u zakonodavstvu našem. To je neka siva još uvijek zona i ja to vrlo jasno kažem, nemate nikakva prava, imate neke obaveze. I nadam se da će se to uskoro mijenjati, morat će se mijenjati, ali trenutno je tako. Najjednostavnije da kažem da je freelancer u stvari osoba koja pruža usluge različitim klijentima, a ne zasniva radno-pravni odnos. Šta vam još mogu reći što je važno za vas? Nije bitno na koji način ćete nazvati ugovor o pružanju usluga, ugovor o djelu, autorski ugovor, bitno ono što stoji u ugovoru i to je uvijek važno. Dobila sam dobro pitanje, Fatima mi je poslala kako se zaštititi od neplaćanja od inostranih klijenata. Ja uvijek kažem taj ugovor, iako ne znam zašto, malo prije sam s njom pričala, nekako ga ljudi izbjegavaju i vole da se dogovore i rješavaju u hodu, ali papir sve trpi i ugovor treba da bude detaljan i jedini način na koji se možete zaštititi, pogotovo kad radite sa inostranim klijentima, ovi klasični mehanizmi zaštite, tužbe, naplate, to kod nas ne funkcioniše. Ono što možete prije toga bio neki pogled, pa mislila sam da ja nešto se pita. Jedini način na koji se možete zaštititi je da prije toga dobro ugovorite stvari. Ja uvijek preporučim da se dogovori avansno plaćanje od 30 do 50%, međutim klijenti to vrlo često ne žele platiti, pa onda preporučim da se plaća fazno, to jeste kada se završi faza A projekta, da se plati dio pa da se nastavlja na fazu B. Jedan od načina da se zaštitite da ćete biti plaćeni, ili imam još savjet da preporučim prenos autorskih prava, da ugovorite da se prenosite autorska prava kada bude naknada u cijelosti isplaćena. S čim se još kod mene susreću moji klijenti, naručioc posla vrlo često odugovlači to da pregleda taj rad i onda zbog toga kasni to plaćanje, tako da nije loše da se ugovori u nekom trenutku da naručioc posla, to jest vaš poslodavac, ima 5 do 7 dana roka da pregleda djelo i da dadne neki feedback. I još jedan trik koji ja kažem, uvijek treba dogovoriti koliko revizija je dozvoljeno ugovorom. Jer se dešava to u nedogled da se vraća, dogovorite, 2, 4, 5, ne znam, zavisi od posla koji radite, da se može vratiti, da je to izvršeno djelo i da su dužni da vam plate nakon toga. Eto, to je to što se tiče nekih ovih ugovora. Vrlo je važno da ih imate u pismenoj formi radi banke, radi porezne. Iako vi imate pravo i možete dogovoriti usmeno, nemojte. Uvijek imajte, čuvajte te dokaze, čuvajte mailove, čuvajte WhatsAppove, konverzacije. Bilo šta pismeno što imate može vam služiti kao dokaz, ali ugovor je nešto što morate imati, što morate čuvati u svojoj arhivi. Što duže to bolje. A koja je pravna granica koji sud bio nadležan u slučaju spora? Zavisi ko je naručioc posla. Ako inozemni nema zato kažem, ovi naši pravni mehanizmi tužbe, naplate, to ne funkcioniše ako vam je nadležan sud u Njujorku. Tako da vrlo teško, skupo, to jest prosto nemoguće. Ali ugovor je čisto dogovor koji stoji na papiru i malo ozbiljnija varijanta nego priča. Apsolutno. Možda nekad klijent, možda vi to ne možete dobiti na sudu, ali će klijent vidjeti tu ozbiljnost i profesionalnost i daje to neku drugu notu. Ja kažem, ovo avansno plaćanje, to je znak profesionalnosti, da ste profesionalnost, da želite da osigurate svoj rad. Tako da, što se tiče toga, još jedna važna stvar koju sam htjela reći, vi legalno možete da radite i kao fizičko lice, i kao obrt i kao DO, to zavisi od vašeg poslovanja. Mislim da nam sad nije tema to osnivanje, ali ima sve svoje benefite i svoje prednosti i mane, ali nije neka komplikacija ni osnovati taj obrt. Po meni ja uvijek savjetujem ljudima, važan je, bitan je. Ne znam, sad sam imala kolegicu koja nije mogla dići kredit, koja fantastično zarađuje, ništa joj to ne znači, nije zdravstveno osigurana,
to ćete sad pričat Vanja, da imate tu obavezu plaćanja, da nemate, mislim, pravo to korištenja zdravstvenog, tako da, eto, ako vas još nešto s pravne strane zanima, tu sam. Ako ima sad neko pitanje vezano za pravni aspekt, možete slobodno reći ili na kraju. Ja bi sad prešla malo na financijski dio. Može biti na birovu? Može. Na birova je zdravstveno? Pa može, ko je na birovu, on ima zdravstveno sa biroa, da, ali... Ako je u radnom odnosu sa freelance? Može, ali može i kao fizičko lice, može i kao obrt, kao dopunska djelatnost, tako da može. Može bez obrta plaćati obaveze freelancing? Kako da ne? U suštini može i kao fizičko lice, je bitno da se plaća ovaj porez od 10% i 4% zdravstva. I 4% zdravstva, to je to. Odnosno na 1000 maraka, ja uvijek kažem, to je neki 100 maraka, je li tako, od prilike koji nije. To je ono što sam rekla, morate plaćati, to će vam Vanja objasniti, zdravstveno 4%, a... Bez obzira što ste zdravstveno osigurani? Da, nažalost, tu je trošak s kojim se ne dobiva ništa, ali se mora plaćati. Sada ja priđem na ovaj financijski dio. Kako to izgleda? Znači, vi dogovorite posao, evo sad ćemo ići da je sve u najboljem redu, da klijent nije pravio nikakav problem. Znači, potpisali ste ugovor, naravno online ide potpisivanje ugovora, ono digitalni potpis, eto sad imamo i mi to regulisano. Vi ste odradili prvu sedmicu rada ili možda prvi 2 sedmice. Moj savjet je uvijek dogovorite kraće periode za isplate. Znači, ili sedmična isplata ili u 2 sedmice, to je moj savjet. Ja sad više govorim iz perspektive freelancera, a tu su rjeđi avansi. Avansi možda idu u nekim većim projektima, ali u ovim dogovorima freelance angažmana uglavnom ide ono sedmično ili... Pa to je ovo fazno što ja kažem. Fazno. Nakon toga, vi ćete morati da se registrujete na neku platformu za online plaćanje, znači Wise, PayPal ili nešto, on će vam već savjetovati, jer ta firma već ima neke freelancere, vjerovatno vi niste jedini i prvi s kojima oni sarađuju, ali možda jeste prvi iz BiH, i on će vam reći, nama je jednostavnije da ste na Wise-u, na PayPalu, na tim nekim već Revolt ili kojim već platformama, vi se tamo registrujete. Najčešće, pošto Bosna nema potpisane ugovore direktno sa tim platformama, morat ćete povezati svoj INO račun koji ste otvorili u domaćoj banci sa tom platformom da bi tok vašeg novca bio legalan. I sada dolazi prva uplata, na primjer prvih, koliko ćemo, $500 vam liježe na račun. Vi dobijete, znači, kao na aplikaciji obavijest da je vaš novac krenuo prema vama pa da je uplaćen na vaš račun i da je došao, znači on je došao u Bosnu i Hercegovinu na taj vaš devizni račun preko te aplikacije. Šta je vaš prvi korak? Vi trebate da pretvorite taj iznos u iznos u KM. I to je prvi ključni korak da dođete do tačne informacije. Odite na stranicu Centralne banke BiH i nađete srednji kurs. Jer to je ono što Porezna uprava tretira kao mjerodavan kurs za promjenu te valute, uzela sam namjerno dolare, jer euro mi imamo fiksni kurs, da taj iznos u KM-u bude tačan. I vi ćete to navesti, možete čak i navesti u dodatnom dokumentu koji ćete predati Poreznoj upravi, da ste koristili srednji kurs Centralne banke Bosne i Hercegovine na dan priliva novca. I sad, na primjer, ako ste dobili, evo ja ću sad, imamo mi i Excel jednu tabelu koju smo radili, ako može Fatima, samo da bude onako u pozadini. Na primjer, dobili ste $500, kurs je 1,76, ajde sad dajem primjer, evo ima neki primjer ovdje. Može, taj nek ostane. Evo, to je neki moj imaginarni kurs, samo sam ga onako navela. I sad, ako pratite ovu tabelu, znači dobijete iznos u KM. To je neki iznos. To još uvijek nije iznos koji vi unosite u AMS. Znači, ovo je sve proces koji ide prije popunjavanja obrasca AMS-a. Znači, novac je došao, vi ste ga sa ispravnim kursom pomnožili da dobijete ispravan iznos KM-a. I sada dolazimo do ovo 20% priznatog rashoda. Šta to znači? Ako ste radili nešto što je srodno ugovoru o djelu, na primjer,
administrativne neke poslove, unos podataka, kontrolu nekih podataka, nešto što bi kod domaćeg nekog poslodavca ili firmi bilo karakterisano kao ugovor o djelu, onda imate pravo na priznati rashod od 20%. To znači da je taj iznos koji ste konvertovali u KM se umanjuje za 20% i sada konačno dolazimo do osnovice za obračun svih onih doprinosa i poreza koji vas čeka i koji je prvi iznos koji se unosi u AMS obrazac. Ili u onaj generator AMS obrazca koji možete koristiti na freelancing.ba. Znači, tu su neki koraci koji predstoje popunjavanju AMS obrazca. Ukoliko ste radili nešto što je srodno autorskom djelu, znači vi ste, evo kao kolega koji radi grafički dizajn, vi ste napravili letak, znači vi ste od bijelog papira, tako da kažem, osmislili nešto. Tu je vaš dizajn, vaša ideja, vaša kreativnost, vi ste uključili sebe, neki lični pečat ste dali tome, ili ste napisali autorski tekst, ili ste snimili autorski video, ili ne znam... Kreativni rad, eto. Da, nešto što je baš kreativni rad, ima pečat vas, to je onda autorsko djelo. I u tom slučaju imate pravo na 30% priznatog odbitka, što će u konačnici dovesti do manjeg iznosa vaših obaveza kada su u pitanju doprinosi za zdravstvo i porez. Sad mi recite da li sam vas zbunila, da li je ovo do ovog dijela bilo jasno. Ako ima ovdje neko pitanje, mislim da je bitno da razjasnimo, jer obično ja prvi put kad spomenim freelancerima priznati rashodi bude puno upitnika, ali mislim kad ovako objasnimo sukcesivno da je nekako tu raščlanjeno i jasno. Znači sada zamislite da pokazat ćemo i AMS obrazac, nema veze. Evo vidite ovdje, ja sam sa strane navodila polje 9, polje 10. Vidjet ćete kasnije kad pokažem AMS obrazac koja su tu polja. Sad smo znači došli do osnovice na osnovu koje računamo te doprinose. Šta plaćamo od doprinosa? Obaveza je da platimo 4% u zdravstveno osiguranje i 10% u porez. Sad ćete vidjeti kako dolazimo do osnovica za to. Znači dobili smo osnovicu za zdravstveno osiguranje, to je ovo 1400 i sada smo to pomnožili sa 0,4% i dobili smo 56 maraka. I sad imate tu dva polja. Tu se dijeli, znači vi kad dođete do segmenta popunjavanja uplatnice, za zdravstveno osiguranje popunjavate dvije uplatnice. Zašto? Ja govorim o freelancerima koji prijave svojih poreza i doprinosa predaju u federaciji. Kod nas se inače zdravstveno osiguranje i kod zaposlenih i u slučaju ugovora o djelu i ugovora o autorskom djelu dijeli na dva iznosa. To je 89,80% koji se plaća prema kantonu u kojem vi živite, znači prema mjestu prebivališta. Evo, na primjer, u mom slučaju to bio kanton Sarajevo, a 10,20% plaćate za federalni zdravstveni fond. I zato sam to obojila u žuto, znači vi kada obračunavate to, morate imati, kad uplaćujete, trebate popuniti dvije uplatnice. Znači, opet ponavljam, jedna je prema kantonu u kojem živite, kasnije ćemo doći gdje se nalaze ti računi uplatni, a druga je federalni fond zdravstva. Onda, znači ovaj iznos zdravstvenog osiguranja se oduzima od one gornje osnovice i dolazimo do osnovice za porez. Osnovica za porez, znači to nije iznos koji plaćamo, nego osnovica iz koje računamo porez. Tu osnovicu množimo sa 10% i dobivamo iznos obaveze poreza. Opet taj porez uplaćujemo prema kantonu, odnosno šifri opštine našeg prebivališta. Jel ovaj dio? Ma kao kod nas i papiri, ono... Da, kao i ako ste imali, ako ste u radnom odnosu bili, vaš je poslodavac po istoj ovoj šemi uplaćivao doprinose za zdravstvo za vas. Znači, dijeli se na kanton i federaciju i porez ide prema opštini vašeg prebivališta. Znači, ista šema je primijenjena ovdje, samo što sada vi obračunavate i vi popunjavate uplatnice sami za sebe.
Nažalost, da. To ćemo navesti kao jednu veliku manu. Gdje da nađete te uplatne račune? Mislim da je freelancing u skripti koju će kasnije sigurno Milica spomenuti, mislim da su one naveli sve uplatne račune, ali inače ako vam skripta nije dostupna ili hoćete da provjerite da li je došlo do promjene računa jer se oni nekad s vremena na vrijeme i promijene, možete ih naći na stranici Porezne uprave. Znači, Porezna uprava Federacije, imate tamo uplatne račune, pa nađete Zavod za zdravstveno osiguranje, mislim da se tako zove, pa su sve izlistane po kantonima i imate ili na početku ili na kraju se nalazi taj federalni, a isto tako možete naći uplatne račune za poreze. Znači, na istom tom linku su i uplatni računi za poreze. I znači, kada izračunate taj porez, ove iznose upisujete u AMS obrazac prema ovim poljima kako je navedeno, popunite uplatnice, tamo isto imate i šifre vrste prihoda i šifru opštine. Šifra opštine je uvijek opština u kojoj vi živite, znači to da vas ne buni. Kod poslodavca kad on uplaćuje to može da bude malo više opština jer su radnici na različitim, ima sjedište poslodavca, ali u vašem slučaju kao freelancer to je uvijek opština vašeg prebivališta i kanton vašeg prebivališta, znači to da vas ne buni. Kada sve to završite, znači sada većina, ja mislim, freelancera koristi mobilno bankarstvo, jednom kad napravite draft svih uplatnica, uvijek ih možete koristiti, samo ćete mijenjati porezne periode. Onda popunite, znači, AMS obrazac i ništa od ovoga ne morate stavljati u prilogu, jer Porezna uprava ima način kako da vidi vaše podatke, koliko ste vi dobili priliva i sve to, tako da ne morate printati sve te uplatnice. Možda neke porezne ispostave insistiraju da im se donesu uplatnice, ja u ovim gradskim s kojima sam sarađivala stvarno nisu dosta tražili. Uvijek isprintate 2 primjerka AMS obrasca. Jedan ostaje vama sa pečatom Porezne uprave kao dokaz da ste prijavili vaš prihod, a drugi ostaje Poreznoj upravi. I ti originale sa pečatom Porezne uprave čuvate ko oči u glavi. Znači, to nikad ne bacajte, jedna fascikla i samo redajte kako koji prihod dolazi, kako koji AMS prijavite, to sve čuvate. Jer će vam ti dokumenti trebati na kraju godine da uradite godišnju prijavu poreza. Sad opet mali predah, znači da li je ovo do sad bilo tačno? Znači, prvo nam dolazi priliv. Onda odemo na stranicu Centralne banke, izračunamo koliko smo mi to dobili novca. Pa onda oduzmemo od te osnovice priznati rashod da bi umanjili tu osnovu za naše doprinose, pa izračunamo doprinos za zdravstvo, pa osnovicu za porez, pa porez. Kad dobijemo te podatke, popunjavamo uplatnice, izvršimo plaćanja i printamo AMS. Je li taj slijed jasan? Recite. Moje pitanje, vremenski koliko to treba biti? Je li to mora odmah ili kako? Pa 48 sati je zakonski rok. Kada primite novac? Od primanja novca. Ako prođe taj period? Pa sada, prakse su različite. Ja sam radila sa freelancerima koji su prekoračili taj rok, ali na primjer nisu bili kažnjeni i nije mu obračunata kamata za kašnjenje. U nekim ispostavama bude obračunata kamata za kašnjenje, ali ne plati se kazna. Ja nisam susrela do sad, evo, kroz ovu praksu rada sa freelancerima, da je Porezna obračunala kaznu za kašnjenje, ali neke ispostave jesu obračunale zatezne kamate za te dane kašnjenja. Mada i tu ima rješenje. Ja sam, na primjer, primala sedmično prihode dok sam radila kao freelancer. Ja sam otišla u moju poreznu ispostavu i rekla, da li, evo greška, usmeni je dogovor bio sa Poreznom upravom, da li ću ja biti u prekršaju ukoliko ja jednom mjesečno prijavljujem, jer je meni stvarno gubitak vremena svake sedmice ići printat, čuvat sve te AMS-ove i moja porezna ispostava je rekla da nije problem, da to mogu raditi jednom sedmično. Mislim da je uvijek dobro, jednomjesečno, pardon, mislim da je uvijek dobro pokazati inicijativu, ne bojati se otići u Poreznu upravu i reći ja ću primati, ne znam, jednom sedmično prihode, prilive, ali da li mogu prijavljivati jednom mjesečno, vjerujem da će svaka Porezna uprava izaći u susret. Nekako
Eto, to je moja praksa. Mada ja moram To da se kažem iz pokazalo. svoje prakse, ne vezano za ovo, nego s bilo šta drugo što radim sa poreskom, to zavisi kod kojeg službenika dođete. Ja, da. Jedan kaže jedno, a onda vam drugi obračuna drugo, a onda vam treći kaže niste trebali to ništa, ali zašto jeste, tako da papir sve trpi, uvijek ja tražim taj pismeni dokaz, međutim oni ne reaguju na mailove, tako, najbolje Zato vam je kažem, trebate raditi. se dogovoriti. I ja, probajte, ali nije 100%. Koji nam je rekao da kaže. Ako nešto tražite ime i prezime ko vam je rekao, pa da se možete pozvati na to, jer zaista je različita praksa kod različitih ljudi koji rade na istim mjestima. Moje iskustvo. I može doći do promjene službenika, pa će ovaj drugi drugačije postupati od ovog koji je vama rekao da nije problem. Oprezno, ali eto... Najbolje bi bilo da platite u roku 48 sati. Da pojednostavimo, to bi bilo najbolje, ali rješavati se problem dalje može. I ako se desi, mislim, ja uvijek kažem sve je rješivo. Jeste, naravno. Vi, eto, i ako ne može, probajte da platite u roku, pa onda možda AMS predati sa malo nekim kašnjenjem. Neki kompromis uglavnom se može naći. Sada, možda, Fatima, izvini samo da pokažem AMS i onda možemo prići na godišnju prijavu. Znači, ovo je do sad... Ovo je za fizičko lice. Da, ovo je sve freelancer i fizičko lice. A isto bi se radilo i da je obrt, samo još bi možda bio prije. Ne, obrt ima druge vrste. Ja mislim da je zato lakše u ovom slučaju imati obrt, jel tako? Kada primaš račune te stalne, u suštini je uvijek savjetujem onaj koji ima više posla i koji ima stalne fakture, da mu je jednostavnije da ima obrt radi vođenja knjiga. Jeste, ali i to je opet individualno, zavisi da li ta osoba može podnijeti troškove koje bi obrt... Pa to kažem, ako ima redovna primanja. To je onda veliko ako. A sad se držimo znači, ljudi koji su baš u statusu freelancera. Znači, ovo je AMS obrazac i vidite sada podaci o primaocu. Tu popunjavate vaše podatke. Jel dovoljno vidljivo, jel možda sitno? Podaci o isplatiocu, tu unosite znači sve podatke o firmi koja vam isplaćuje novac. Zašto je bitno da imate ugovor? Zato što ako vi ne prijavljujete AMS obrasce i dođete do limita od 10.000 maraka, ino priliva na vašem računu, nazove vas banka i kaže vaš je račun blokiran, mi sumnjamo u vaše prilive, možda je ovo... Molim? Je to mjesečno 10.000? U totalu 10.000. To se desilo mojoj jednoj poznanici. Pa ne znam ja u kojem periodu vi možete zaraditi 10.000. To može biti za 3 mjeseca, može biti za mjesec dana nekome. Ali uglavnom... Kad god dođe do neprijavljenih prihoda... Nisam čula. Jel se odnosi na jednu uplatu iznosu? Ne mora biti jedna. Nego kada zbir neprijavljenih uplata dođe do 10.000, to je banci, to je nekako podešeno u bankarskom sistemu, neki signal da tu dolazi do sumnjivih transakcija. Ako su one prijavljene, nema problema. Ali ako nisu prijavljene, znači vama dolazi neki novac na račun i postoji osnovana sumnja da je to, ne zna se, možda vi hakujete nekom račun pa prebacujete na svoj. Mislim, može biti 1000 načina zašto taj novac dolazi na vaš račun. Da, slušamo, Milice. Ja klimam ovdje glavom. Aha. Da je to baš zakonski propisan limit od 10.000. Pa svi ovi moji koji su se meni javili naknadno kad ih je banka zvala, bilo je negdje tu blizu tog iznosa. Ja mislim da svaka banka, nisam 100% sigurna, ali mislim da svaka banka ima svoja interna pravila koja nema nikakve veze i on to rade po svom nahođenju. Može im se. Da, može im se. Ja, prosto jednostavno. To sam samo htjela skrenuti pažnju radi važnosti tog ugovora koji na početku potpišete. Vi čak i ako niste podnosili AMS, a imate ugovor, vi imate argument da je vaš priliv legalan, a onda ste u drugoj vrsti prekršaja prema poreznoj upravi zašto niste prijavili AMS, ali bar niste u prekršaju prema banci. To je kao dokaz o porijeklu novca. Jeste, da je taj prihod legalan, da niste, ne znam.
A onda je druga vrsta prekršaja, bar niste u nekoj sivoj zoni. To sam čisto zaboravila da vam ranije napomenem. Sad vidite sve te kolone koje sam vam ja tamo navodila u onom računanju, znači iznos priliva, zdravstvo, pa kako dođete do osnovice za porez, pa porez i tamo krajnja kolona, vaša porezna obaveza. Najčešće ćete imati AMS za svakog klijenta i onda dole na kraju samo prepišete ove totale iznose. Sada, šta se desi ako vaš klijent za vas plati u njihovoj zemlji dio poreza? To isto može da se desi, jako rijetko, ali može da se desi. Vama se to umanjuje od vaše porezne obaveze, ali vam mora klijent dostaviti dokaz da je to uplaćeno. Dokaz te zemlje, sad ja ne znam kako izgleda taj njihov dokument, svaka zemlja ima nešto različito, ali vi morate to imati. Da li se umanjuje ili ih oslobađa? Mene to interesuje. Pa, na primjer, ako je obaveza da je freelancer ovdje plati 100 maraka, dobro, sad izmišljam primjer, nebitno, da. A tamo je neko platio 30 maraka za njega, 100 minus 30, freelanceru ostaje 70 maraka. Umanjuje se, znači nije da ih oslobađa obaveze. A ako je firma platila puni iznos poreza, koliko bi freelancer trebao platiti u njegovoj zemlji, znači 100 maraka, onda se nulira, jer je negdje plaćen porez i ne može se dva puta oporezovati. Da, ja samo želim da... Da, između tih država, da, ali uglavnom to je kada se radi sa inostranim klijentima, kada se radi sa domaćim klijentima, ti freelancerski ugovori, obično poslodavac plaća te poreze. Po našem zakonodavstvu, tako ovo sada pričamo samo o inostranim klijentima, da im razlučimo. Da ih ne zbunimo. Da. Izvinjam se ako mogu gledati. Naravno. Ja se gledam što malo kasnije. Sve. Građanin, fizičko lice koje je rezident federacije uvijek je obveznik poreza na dohodak, bez obzira na ugovor o izbjegavanju poslovnog oporezivanja. Sa zemljama u kojima Bosna i Hercegovina ima potpisane ugovore. Znači da ne bilo zabune. Znači svaki priliv, svaki dohodak na banku fizičkog lica je oporezovan po zakonu federacije. Govorim o federaciji. Da, i mi. Znači za ovaj dio prihoda se ne odnosi ugovor o izbjegavanju poslovnog oporezivanja. Ovo je godišnji. Ne, još nismo došli do godišnjeg. Ali ja sam imala slučajeve gdje su neke firme plaćale freelancerima i njima se umanjila obaveza. Njima se umanjila obaveza. Ja sam 30 godina u poreznoj upravi radio. Pa dobro, evo tu je nova. Zašto nemamo potpisane ove ugovore? Imamo, ne sa svim zemljama, imate... Sa nekim kojim imamo, da. Međutim, kad je ovaj slučaj u pitanju, znači fizičko lice je uvijek obveznik, jer je on obveznik poreza na dohodak u mjestu življenja, mjestu boravka. Evo, ja mislim sad neću naravno govoriti ime i prezime. Druga sad tema, neka pravna lica, fizička lica i tako dalje. Taj ugovor, da bi bio punovažan, da bi se to ispoštovalo, onda mora biti neki drugi uvjeti. Mora biti taj nerezident, da je on obveznik poreza na dobit, pa da ima potvrda o obrazac 820 i tako dalje, a to sad... Da, to malo ide šire, ali ja znam da... Pravna lica kad je pitanje porez po odbitku i tako. Da, to je za konkretno, evo Irska je bila u pitanju, tom freelanceru, naravno, dobro je došlo da nam date informacije, konkretno Irska je bila i tom freelanceru njegova porezna ispostava je prihvatila da umanji poreznu obavezu. To je bilo prije možda nekih 3,5 godine, eto tako, otprilike. Znači, baš slučaj iz prakse. Baš je slučaj iz prakse, zato sam to spomenula. Ovaj slučaj kad Budica... Da. Meni se to redovno dešava. Ljudi ne znaju. Ja, meni se to... Na slučaj sad baš evo neki firmi kontrole su gdje su podnosili prijavu i uspostavi je stručni savjetnik prihvatio i nije reagovao. Ali sad je kontrola kod fizičkih lica, ima jedna akcija, upravo banke šalju izvještaje poreznoj upravi, ima jedan odjel za istrage obavještavanja koji prikuplja, neće kod svih doći, ali kad je permanentan priliv, kad je malo značajniji priliv sredstava, onda to postaje interesantno za porezne organe. I onda oni provjeravaju i sačinjavaju zapisnike i utvrđuju obaveze. Iako ispostava je prihvatila, znači porezni inspektor to
Aha, može. Ko bude kažnjen, fizičko lice ili taj službenik koji je to prihvatio? Stručni savjetnik u ispostavi, on ne mora to znati. Mora freelancer. Ne mora znati. Bude i novi ljudi koji to ne znaju. Dobro. Ovaj kom je to struka ne mora znati. Ovaj kom je to struka ne mora znati. Pa, zaposli se tek kao stručni saradnik i onda daje informacije. Ima zvanično mišljenje Ministarstva financija, ima odjel za davanje mišljenja pri Poreznoj upravi koji daju zvanično pisano mišljenje i to je onda vjerodostojno za sve onda ispostave i porezni inspektore, to su odvojeni odsjeci. I ja isto volim uputiti ljude kad je baš neki specifičan slučaj da traže mišljenje, jer to je jako nezahvalno procjenjivati. Ima takvu sumnju da ima veći značajniji priliv na svoj lični račun u banci, zatraži mišljenje. Da, ukoliko je tamo kod isplatilac neka firma kod isplate iskazala da je ono obveznik, međutim, hoće dokazati da je tamo porez plaćen. To je ono što je malo prije Vanja ti spomenula, svaka država ima svoje pravilo kako će dokazati. Da, zato sam to i rekla. Nije jednostavno dokazati, to se ti malo prije rekla. Dokazivost je tu uvijek. Šta ukoliko, recimo, dobijem uplatu u kriptovalutama? To ne dotiče bankarski sistem nikako BiH. Jer meni koliko je poznato, to nije legalno. I banka ima i te informacije. Obavještava. Kako mislite, ako imam, recimo, moj novčanik u neobanci na, ne znam, Tajlandu registrovan, kako može bilo koja domaća banka znati da sam ja neku... A da li vi prijavljujete taj prihod ili on samo postoji tamo na tajlandskom naručenju? Onda... ali onda on nije došao. Nije došao ništa primio ikad na račun BiH banci. Izbjegavam svaki porez ovaj. Vidi, fantastično dok možeš. Ali masa freelancera ne mogu da rade tako i rade sa firmama koji ne žele isplaćivati kripto, nego žele standardno. Da, to je sad opet dogovor između toga. Ono je bravo za ove mlade generacije koje pokušavaju da nađu bolji sistem. To ja uvijek kažem, ako vam uspije, to ćemo vidjeti. Da, to vidjet ćemo, ne znamo. Da plaćamo ovo zdravstveno i da ne koristimo. Pa naša država je država paradoksa i ja to stalno govorim. Nije problem čak ni u plaćanju zdravstva. Znači, ja ne vidim, evo, plaćamo porez, znamo da se to koristi u neke svrhe, puni se budžet i ostalo. Meni šta najviše smeta, baš smo kolegica i ja prije predavanja razgovarali, što ne postoji nikakvo pravo na osnovu onoga što vi uplatite, čak ni u godišnjoj prijavi, da se vama umanji, eto da nemate ništa od zdravstvenog sistema, da vam se bar umanji osnovica, kasnije ćemo pokazati godišnju prijavu poreza, da vam bar bude zbir svih tih uplaćenih zdravstvenih doprinosa, da umanji osnovicu za plaćanje poreza, pa i to bi bilo fair. Ali ovako je to bukvalno poklon. Zašto je to tako? Čak je i Ustavni sud rekao da je to ustavno, evo kolegica je više iz pravne struke, ja bi voljela isto da to mogu da promijenim. Znači ja mislim da je to jedna velika nepravda prema freelancerima, pa eto, bar na kraju godine da se prizna. Ako ima osnovni porezni odbitak 3600 km i ako je neko na nivou godine platio 1000, sve kad se sabere, kad smo tamo izračunali doprinos za zdravstvo, na primjer da je u totalu 1000 u toj kalendarskoj godini, da onda odbitak priznati bude 4600. Čak ni to ne postoji, nažalost. Kaže, morat će se rješavati novi model rada, tako da bude pravedniji sistem. Da ako zarađujete nešto na osnovu ugovora, a radite u firmu, a firma za vas plaća PIO i zdravstvo, onda niste u obavezi plaćanja. A ako ne radite u firmi, da isto tako morate. Ne, i oni koji su radno u Bodosovu moraju platiti. Kod nas, da, u federaciji. U Srbiji. Pa da, oni su znači razgraničili. Nažalost, jeste to, ja isto dijelim mišljenje da je nepravedno, ali mi sada vama pokušavamo znači da prenesemo sve prema trenutnom zakonodavstvu. Znači ja vam ne mogu reći nemojte platiti jer bit ćete u prekršaju. Kako je? Ja znam da je udruženje freelancera tražilo davno prije 7-8 godina zahtjev Ministarstvu financija da se ukine to obaveza doprinosa zdravstvenog osiguranja i za penziju osiguranje 64%.
jer to nema osnova, pošto se po tom osnovu ne ostvaruje nikakvo pravo. Ja sam mislio da će to udruženje freelancera koje je bilo vrlo agresivno i bilo je vrlo značajno i čak su i medijski to propratili. Meni je iznenađeno da Ministarstvo financija nije to prihvatilo i da nije izmijenilo odredbu zakona, jer to nema nikog osnova. Ja, na kraju je nažalost to udruženje ugašeno. Na kraju je to udruženje ugašeno i više ne postoji. Udruženje ugašeno? Ja. Nisam znao što je s tim udruženjem. Znam da su bili vrlo aktivni, su bili. Da, to. Studentski servisi nekadašnji. Ali evo možda prije nego što odijemo previše u godišnju prijavu i to da damo Milici priliku da i ona aktivnije malo učestvuje u našoj raspravi. Možda sam se ja malo previše raspričala, nemojte zamjeriti, ja malo to u detalje. Milica ima nešto veoma interesantno kako bi olakšala sam taj posao koji je bio obračunavanja. govorila. Izvolite, Milice. Pozdrav svima još jednom, ja Milica i javljamo se ispred platforme freelancing.ba. Super je vam moment kad ste spomenuli udruženje, zato što oni su bili jedini koji su se u suštini bavili položajem i nekako smo sad ostali samo mi, da kažem, aktualni i još uvijek se borimo za te neke stvari. Šta je tu zanimljivo, tih 4% se već godinama provlači i na kraju je Ustavni sud rekao od toga nema ništa, to zapravo nije ni doprinos, već se to tretira kao neka taksa, ja sad nisam sigurno tačan naziv, ali su oni našli opravdanje zašto da to nastave da naplaćuju. Sad ja sam imala malo pre jedno pitanje, pokušala sam ovdje sa dizanjem ruke, ali nije upalilo. To ako bi mogla neko da mi odgovori, šta je sa onih 6% za PIO? Jel to mora da se plaća ili to ne mora da se plaća? Jer sad svuda u ovim obračunima tih 6% se nigde ne javlja, a ja čitam zakon, ja to negdje vidim da se spomene. Koliko je meni poznato, više se ne plaća 6%, ja sam znači predala pa sigurno jedno 15 KMS obrazaca dok sam imala redovne INO prilive i nikad mi nije traženo da platim i PIO, niti je uvršten u AMS obrazac kolona za obračun PIO doprinosa. Ja evo opet mogu kažem reći iz iskustva, a evo gospodin sigurno koji nam se pridruži iz Porezne uprave ima puno bolje i vjerodostojnije informacije od mene, ali evo ja mogu kažem na osnovu vlastitog primjera reći tako. Po zakonu je obavezno i ti 6 i 4%. Nažalost, ne znam što se to ne promijeni. Jer to više nikada ne pominje tih 6, što kažete baš ni u ovom obrazu. Ulazi u penzijnu ostavu, nema nikakvog prava po tom ostavu. Onaj ko plaća ne ostvaruje pravo za penzijni ostav, ali eto, nažalost, ta obaveza nije ukinuta. Ali mislim da je ona ostala za ugovore o dijelu i autorskom dijelu unutar domaćeg, a za freelancere da je ona isključena. Da. To. Znači, ukoliko firma angažuje osobu po ugovoru o dijelu ili autorskom dijelu domaću osobu, onda ostaje 6,4. Ali za freelance... Ali to plaća firma, a ne freelance. Da. A za AMS, znači za INO prilive freelancera, tu je isključeno 6%. Da, 4% zdravstva je ostalo. Jesmo li te zbunili? Niste, ovo je super, ali sad me još jedna stvar zanima. Da li je niko imao slučaj da je samo prestao da plaća tih 4% za zdravstvo, jer realte nije pravedno, da li je niko imao ikakvu sankciju? Je li imao iko takav slučaj od vas? Evo, ako smije neko da se javi, da kaže javno da nije plaćao. Ima i jako puno koji su plaćali, milijonski kazne. Milijonski prihod toga i milijonske kazne s kamatom. Jako puno ima tih slučajeva. Svježi, ja sad zastupam takve klijente, ja sam sada privatni biznismen. Priliv su imali iz Njemačke, Austrije, Švicarske 5 godina, Porezna uprava se vraća 5 godina unazad i sve prilive u zadnjih 5 godina su sabrali i sačinili zapisnik i donijeli rješenje. To fizičko lice. Ali jednog poreza nema čemu nešto o porezima nego izdvajamo 4% za zdravstvo. Imali su čak ugovor, izvinjava se, imali su čak ugovor gdje firme iz Austrije, naš čovjek, mlad čovjek, informatičar,
ima mjesečno 15.000 eura svaki mjesec dohodak, jedan mu je na fakturi, ima ugovor sa njemačkom firmom vezan za IT poslove, on je veliki stručnjak i onda su mu nisu priznali taj porez tamo u Njemačkoj, već su njemu naložili obavezu i ti 4% doprinosa za zdravstveno osiguranje. Sad, šta će biti u upravnom postupku, u žalbenom postupku, u Ministarstvu financija, kao drugostepeni organ ili u sudskom postupku, to je sad pitanje. Ali on je dobio rješenje da mora platiti milionsku kaznu. I nije jedini, nažalost, nije jedini, imaju. Zadnji. Znači, stoji, to se vrlo lepo kontroliše od strane poreske. Pa mislim da uglavnom, koliko sam ja par shvatio u praksi, da su uglavnom interesantni značajniji prilivi. Znači, ako neko ima svaki mjesec 5.000 eura ili 3.000 eura, da je on interesantan. Onaj što dobije 500 maraka. 5 puta u godini dana 500 eura, mislim da nije interesantan u ovoj fazi. To je moje mišljenje. Da. Ali dobro, s obzirom da oni imaju pravo 5 godina nazad da kontrolišu, onda je negdje pitanje vremena kad će ovi mali da budu zanimljivi za punjenje budžeta. Banka obavještava SIP-u, odjel za financijsko obavještavanje, SIP onda obavještava poreznu upravu i onda su ti podaci interesanti, tako da onaj... Jasno, dobro i doneti onaj zakon o sprečavanju financiranja terorizma i pranja novca, tako da je on dosta pooštrio sve te kriterije, posebno banka. Tako je, to je. Za primjer. Ima tu i lični priliva, neko proda auto u Americi pa mu dođe na račun, to mora sve razjasniti. Svaki priliv u zadnjih 5 godina mora razjasniti, je li prodao stan, je li prodao auto, ili mu je neko dao pozajmicu, ili mu je neko dao na poklon, a i na poklon se plaća porez, druga vrsta poreza, tako da preko pitanja kaj mogu kontrolu. Da opet kažem, jer to se samo odnosi na novac koji je ušao u zemlju. Kako se kontroluje novac koji je negdje tamo? Šta znači negdje tamo? Pa kad je iz neke druge države, švicarske, banka ima informaciju i ona sad fakći, ako postoji sumnja, da je sumnjiva neka transakcija, banka obavještava financijski obavještajni odjel SIP-e. Ako oni smatraju da je to nešto sumnjivo, da je to neko pranje novca, automatski to prijavljuje na iznos od 30.000 maraka. A ona može i na niži iznos. Ako im je sumnjivo. Plemenito, koja može prijaviti. Može neko tamo iz SIP-a da kaže nije nam interesantno i da obustavi proces. Dalje u koordinaciju. Slična situacija je bila kod kolege koji je živio u Holandiji. Imao je račun u Švicarskoj. I tamo je slagao novac od prodaje softvera. I onda mu jednog dana palo na pamet da kupi neku nekretninu u Holandiji i dovuko je novac iz Švicarske u Holandiju, onda su ga odrali porezom. Dobro, to je činjenica da u većini zemalja, pogotovo u Evropi, da su mnogo više stope nego ovdje. Oni se svi nama čude kao što je nama toliko teško da platimo tih 10%, kad ih njih to nema tih. Da se više isplati porez vode nego u Holandiji i Švicarskoj. Puno niža stopa. Definitivno, da. Ja bih mogla sada, ne znam kad je predviđeno da se uključim, malo da predstavim freelancing za one koji nisu čuli, koji ne prate, koji su uključeni u aplikaciju i sve to. Samo nek mi Fatima potvrdi da je ovo moment ili da sačekam još. Da, slobodno. Da predstavim ove neke priče. Slobodno. Ne čujem. Dobro. Ja mogu i ovdje prikažem svoj ekran, sam vidjeti to na lijepu posao. Ovako. Jel vidite sad početnu stranu izgradi svoje freelance karijere? Vidimo. Ovo je početna strana platforme freelancing.ba na kojoj ovdje možete vidjeti, sad ja ne mogu vidjeti zbog ovog malog ekrana koji mi smeta sam trenutak. Dobro. Na kojoj možete vidjeti kolika je trenutno naša zajednica, odnosno koliko ljudi prati naš sadržaj kroz društvene mreže, LinkedIn, Instagram, newsletter i ovo ovdje je Facebook. Što se samog sajta tiče, ja volim da kažem jedan odličan deo na sajtu za sve one koji tek treba da krenu u freelance vode je stranica edukacije, gdje za početak imate dokumente, prvi je vodič
kako izgleda freelancing i šta su neke osnove, i drugi dokument je priručnik za registraciju gdje imate sve o tome kako se plaća porez, sve one skripte, sve one račune, sve one šifre plaćanja, i imate priručnik kako se otvara obrt. I on ima sva tri entiteta, odnosno Federaciju, Republiku Srpsku i Brč, koji ima uključen što se tiče svih propisa. Onda dalje imamo neke od webinara koje smo radili ranije na razne teme iz sveta freelancinga. Ovdje smo imali vidjeti jedan Q&A sa Poreskom upravom, ali ovdje je Republika Srpska bila u pitanju. Onda dalje neke kratke savete. Ovdje možete naći neke platforme na kojima možete naći kurseve gdje možete da napredite neke veštine koje već imate ili želite da sa nečim da krenete da se bavite, ali niste sigurni. Možete pronaći neke od kurseva gdje možete doraditi to svoje znanje. Onda dalje, što se tiče, imamo jako mnogo tekstova sa savjetima. Evo vidite ovdje, Scope jedna poznata stvar u svetu freelancinga, da li vidite novac zbog pretjerane finoće, to su već cure spominjale ranije, i mislim da je Denis dosta pažnje posvetio tim momentima, kako se postaviti na klijentu, tako da izbjegnete neke stvari koje vam zapravo izbijaju novac iz džepa. Onda imaju ovih nekih laganih tema o burn-outu, zatim kako neki dodatni novac zaraditi u smislu šta je sad trenutno aktualno na ovim mrežama. Ima tu još mnogo tekstova, ja sad neću ulaziti u detalje, ali od toga kako da se javite klijentu, kako da s njim komunicirate i sve u suštini što se tiče jednog freelance rada. I onda imate dole i platforme gdje možete tražiti posao. Mi smo tu izlistali neke od najpoznatijih i kada odete na Saznaj više možete otprilike saznati kako one funkcionišu, kako imaju provizije i te neke detalje koji su važni, kako biste mogli da odlučite koju platformu da iskoristite i gdje da se prijavite, ako želite naravno da radite na platformama. I ono što volim da kažem svima je jedna od platformi koja je baš underrated je trenutno LinkedIn, na kom se može baš dosta naći freelance poslova, jer svi poslovni ljudi su tu i svima savjetujem da tu prave dobar profil, da ponude svoje usluge, da pišu redovno, jer od velikog broja ljudi koji je tamo prijavljeni, samo neki možda 2-3% redovno piše, i onda s nekim redovnim objavljivanjem tamo vi možete baš brzo dobiti odličan rating. Tu su nam neka dešavanja koja s vremena na vreme imamo, novosti, ovo uglavnom budu neki javni poziv ili ako se nešto izmeni u zakonu. Evo vidite, ovo je bilo interesantno, da se preispitaju stope oporezivanja i te neke bitne stvari za nas freelancere uglavnom nalaze se tu. I onda imamo blogove koji su tu u nekim različitim kategorijama, edukacija, znači info, konferencije, meetupi, prilike, tips and tricks, kad su webinari, workshopi za vidljivost. To je sad što se tiče našeg sajta. Ali ono gdje smo mi otišli korak dalje je platforma, ja sad ne znam da li je ekran prebacio, jer vidite sada drugi ekran beli ili ne, i dalje vidite sajt. Vidite sad platformu, aplikaciju. Pošto dugo vremena sam ja iza ekrana, iza cijele ove platforme i uvijek je svašta se tu nešto mijenjalo, ali ono što je bilo, da kažem, baš konstantno jesu mailovi od ljudi kako da platim porez, kako da prijavim, šta se popunjava ovu kolonu, ne znam koliko ste sad uspjeli da ispratite i koliko vam je bilo jasno ovo što su cure pričale, ali na prvu i kad neko to radi prvi put delo je baš komplikovano dok ne prođete cijelu proceduru jednom. Kad to prođete jednom, to više i nije tako neki bal, ali s početka je onako prilično zamarajuće. I kako su ljudi stalno javljali, pisali, pitali, ja sam non stop sedim, odgovaram na mailove, objašnjavam iste stvari, došli smo na ideju, hajde da napravimo mi taj poreski kalkulator, da mogu ljudi odmah tu da ukucaju, da njima to sve izađe. I mic po mic, taj jedan kalkulator pretvorio se u kompletnu aplikaciju za vođenje poslovanja od A do Š. I sad ću vam pokazati kako ona radi. Ja se trenutno nalazim na početnoj strani i ovdje su sad neki fiktivni podaci koje ću vam pokazati.
Kad se neko prijavi na samu aplikaciju, u ovom trenutku sada već postoji i vizat koji sam na početku pita za podatke i onda vi tu unosite svoje lične informacije od kojih je najbitnija adresa koja će vam kasnije povući sve ostale produkte iz mesta vašeg prebivališta. Povući će vam sve šifre plaćanja, povući će vam uplatne račune, znači sve u konkretu odradit će vam tačno posao kad ovdje unesete dobro svoju adresu. Onda ćete ovdje imati model da unesete svoje instrukcije za plaćanje. Što to znači? Kada otvorite devizni račun, vi dobijete onaj Swift kod IBAN na koji vam ljudi iz inostranstva mogu uplatiti novac. To ćete jednom uneti ovdje i onda ćete kasnije, kad budete njima slali fakture, to na klik direktno ispisivati na fakturu. Ovdje smo imali za pakete, dvofaktorsku autentifikacije i sam nalog ko u nekom trenutku odluči da više ne želi da ga koristi, imaju opciju da se izbriše. Sad, pokazala kako funkcioniše, ja sve od modela klijenti. Ja sam tu sad unijela Twitter, recimo da ste vidite i došli kažete klijenta. Da ćete uraditi i nećete državu odakle je vaš klijent, nebitno, neki naziv. Čekaj, ja ću ovo vam pokazati na klijentu kojeg sam već delimično popunila. Malo sam popunila. Nema veze, ajde, krenut ćemo iz početka. Izabrali ste neku državu, unijeli ste naziv, klijentovi e-mail, neki grad, gdje sad ja pišem ovako bez veze da ne gubim vreme, ali onaj ko bude zainteresovan za ovo, kad uđe imat će vremena da čačka sve to, tu su sad neki brojevi telefona i izabrana valuta. Evo, ja ću sad da primam recimo u evrima ovdje. I šta imamo? Imamo opciju da po klijentu koja je predefinisana, ja to mogu uneti ovdje u sistem. Samo sad da ispomenem ove prozorčiće, da bi mogla da... Aha, evo ga. Dobro, mora da bude pravi mail. Neko sam puta unijela neke lažne podatke. To je sad moj klijent i tu su svi njegovi podaci. I sad ja želim da svom klijentu pošaljem fakturu. Kao što vidite ovdje na vrhu gore, vi imate tačno pregled šta od faktura čeka da se pošalje klijentu, šta ste već poslali, šta ste naplatili, šta je odbijeno ili otkazano. I za sve ove opcije koje ću vam pokazati dalje imamo vremenske odrednice gdje možete posmatrati tekući mjesec, prethodni mjesec ili neki bilo koji vremenski period koji želite da bude ovdje prikazan. I kad želite da kreirate fakturu, vi možete uraditi fakturu ili možete uraditi predračun. Sad ovo sve podsjeća više na obrte, ali klijenti vole kad se javite i kad im pošaljete konkretno i fakturu i da to ima neki zvanični izgled. Iako niste firma, vi ćete njima tamo ubaciti kao ID broj, vaš matični broj na koji kasnije vi sad plaćate svoje dažbine, ali u suštini bitno je da se ispoštuje forma čak kad radite tako kao fizičko lice. Prosto izgleda profesionalnije i bolje ćete vi izgledati u očima klijenta. Evo ovaj GG, zapamtila sam šta sam izlupala tu. Valuta je euro, zato što sam ja tamo na početku već kad sam upisivala, obeležila da će on biti u evrima i sad on ovdje meni daje da generiše, jer ja sam već generisala neke fakture, a ovaj dugme meni sad ispisuje broj sljedeće fakture kako bi to sve išlo po redu, ali ja mogu imati neki svoj broj. Sad pošto da mi to išlo po redu, ja ću kliknuti ovdje i staviti na naplatu. Ja mogu ručno da unesem šta ja to fakturišem klijentu, ali postoji još jedan model koji ću vam pokazati kasnije. Ispraćenje vremena, to je ovdje i to je nešto novije što smo bacili, ali ću vam pokazati kasnije. Ja ću sada uneti ručno. Evo, ja ću tu staviti neko editovanje nečega i ja to naplaćujem svom klijentu 1000 € na primjer.
imam datum izdavanja, datum dospeća i mogu da unesem neku napomenu. I ja dobijem sažetak. Jel vi sad vidite ovdje prozore? Da, vidite cijelu aplikaciju. Kako izgleda? Super, samo nastavite. Okej, jer ja kod mene je izbačen jedan cijeli ćošak, ne vidim. Mi vidimo se. Zbog videa, pa znam. Okej, ja ću sad ovdje kreirati fakturu. I šta imamo do? Imamo do opciju da preuzmem fakturu kao PDF i kad kliknem su svi ovi podaci koje sam ja umela. Ja kažem da ubaci sad ovdje predefinisano dokumentaciju, ništa ne kažem ubaci mi one moje instrukcije za uplatu i on tu kaže koji je svi kod koji je IBAN i ja to mogu poslati na engleskom ili na našem jeziku i imam opciju da downloadujem PDF i on mi se smesti negdje na moj računar i ja to onda čuvam lokalno. Imam i naravno opciju da sad to sad ovdje na imaju promozor ili sam da pokušam da trebacim ono na monitor, zato što sad je baš smeta jer ovdje da imam statuse fakture koje ne mogu da vam pokažem. Dobro. Po ovih faktura imamo statuse i to je ono što mi se prikazuje, to sam vam već pokazala. Pokazujem se na početku koji su iznosi faktura koje čekaju slanje, šta je poslato, šta je naplaćeno, odbijeno, otkazano. I sad, što god da uradite u ovih unosa, to će stalno vama ažurirati u sistemu, ali kada naplatite, kada je faktura naplaćena, tu imamo sad neku drugu stvar, to je porez. I kažemo, mi ćemo sad da kreiramo porezni unos. Mogli smo da ga kreiramo i odavde, ali postoji prečica kako bismo ga kreirali. Kažemo, to je taj klijent i to je ta faktura, to su mi brojevi, da. Poreze možemo računati iz fakture ili tražiti po klijentima, ali ako hoćemo da samo nešto uradimo, da vidimo koliko će to izgledati i kako će izgledati, imamo i ručni unos. I onda samo unesete, nema tu klijenata, nema ničega, ali pošto smo mi već uneli fakturu za određenog klijenta, ali da izaberete onda i tu fakturu, i to je ovo, jer ja to već unulim i 1000 što sam ja upisala, i evo ga ovdje jedan mali link koji kaže da on to meni konvertuje iz evra u našu valutu. I on je tu po kursu koji vuče iz Centralne narodne banke, on je ovdje meni preračunao koliko je to. I sad ja ovdje, pošto tamo kod klijenata nismo definisali kakav je to ugovor koji imamo ovdje moment o priznatim rashodima, to su vam cure već spominjali, da vi možete da izaberete da li koristite 20 ili 30 ako su autorska dela. I onda imate napomenu da tih 30% važi samo kada je u pitanju autorsko delo i to morate dokazati dokumentom da je to vaše autorsko delo, što znači da to prethodno morate dogovoriti sa klijentom. I onda u zavisnosti od toga šta izaberete, ovdje datum plaćanja, mjesec plaćanja, godina, vi dobijete ovaj čitavi, ono što su vam pokazivale isto ranije, ovdje se izračuna automatski. I sad imate bruto iznos, koliki su priznati troškovi, osnovica za zdravstvo, doprinos kako ste delili na kanton i na federalno, kolika je osnovica za porez, kako se računa, koliki su vaši ukupni troškovi. I vi kažete kreiraj porezni unos. I on kaže, aha, evo ga porezni unos, pa evo tu sve tako prikazao. Ako su vam potrebni uplatni računi, imate ih ovdje, ali u suštini vam i neće biti potrebni, jer vi ovdje imate opciju da generišete obrazac za prijavu. I kad kliknete na to, vi dobijete gotovo RMS obrazac. Super, ovo je baš pojednostavljeno. Sve vam je tu već popunjeno, sve vam je tu već upisano, vi njega samo skinete, isprintate 2 put, nosite u poresku. To mi isto zanimalo, da sam malo da pitam da li može online u federaciji da se obavlja ovo. Onda dalje, kad kažete generiši obrazac za plaćanje, on vam da uplatnice i sve vam popuni vaše podatke, sve ove šifre, da porezni period, sve vam izgeneriše onako kako treba da izgleda. I sad trenutno da imamo to, ali radimo na tome da napravimo obrazce koji će moći da se
tim kompresu u mobilnu aplikaciju, ali to sad imamo sa bankama neke pregovore, za sad je ovako, pa vi to sad u suštini prepisujete, ali kao što su cure rekle, kad jednom napravite taj draft u svojoj bankarskoj aplikaciji, vi ćete kasnije samo menjati ove iznose i porezni period i to će biti to. Ali svakako vam ovdje ima olakšano i već sve preračunato koliko kome šta treba da se plati. Neće ja sad preuzimati PDF, da ne gubimo vreme. I tu imamo status plaćanja da vi kažete ja sam ovo platio, to je gotovo, nije primenjivo, postoji takve neke situacije ili je plaćeno. I dalje je status prijave podnet, nije primenjiv. U suštini pratite ove situaciju, jeste li prijavili, jeste li platili porez, tamo isto platili vi, to jest da li vam je faktura plaćena, nije plaćeno, šta se dešava. Suština je ta da u kakvom trenutku znate tačno šta se dešava sa vašim prilivima i onom šta duguje, ko kako plaća i ostalo. Onda smo dodali na prvi jedan model, poskontali, ok, svi pričaju samo o prilivima, ali malo ko seti da u sve to ubaci troškove i da zapravo malo sve to profesionalizuje i da vodi knjige kao što bi vodio neko ko ima firmu. I onda smo rekli, ok, ajde da ubacimo troškove, bacili nekoliko kategorija. I sad upecete, to je prilično onako prosto, ali kreirate trošak, napišete sad, mislim, ne moram da ubacujem, ali ja kažem sad hoću da ubacim troškove, mesečnu pretplatu za neki e-alat koji ja koristim i to plaćam stalno ili platila sam ovaj mesec, ajde da unesem. I onda unesem u kojoj kategoriji se on nalazi, da li je to direktni operativni trošak, bez kog ja ne mogu. I recimo kad to unesete, što je moj veliki savjet, vi ćete na kraju meseca znati koliko vas košta da vi radite u stvari. Nije to da ste vi sad dobili 2000 eura na račun i koji to vi ste to zaradili, ali vi vam uopšte niste se osvrnuli na to da vi ste vi zaradili tih 2000, koliko vam je otišlo novca na internet, koliko ste potrošili na e-alate, ne znam, servere i šta već ko koristi. Tako da smo tu ubacili taj moment da vi možete tačno znati na čemu ste na kraju meseca i na šta vam odlazi novac, to je malo lepo, šta je grafikuje. Sad, šta sam još htjela da pokažem? Da, možete ovdje dodati svoj Google kalendar, ja ga nisam povezala ili nisam ga povezala, pa nemam sad ništa, ali kada uvežete kalendar, sve vaše obaveze na taj dan ispisuju vam se na početnoj strani ovdje gdje stoji Google kalendara. Evo, ne može da se očita. I htjela sam da vam još kažem i praćenje vremena. Čisto da vidite kako je zajedno, ne znam da li među vama ima ljudi koji rade na satnicu. Ako nema, onda možda da preskočim da vas ne zamaram, ali suština je vrlo jednostavna. Danas je utorak, dodate sate od 9 do 10, redovni sati, ili smo bio poziv ili bila pauza, od 9 do 10 ja sam radio to i to je 1 sat, možete nositi za svaki dan kada je klijentu važno da ima praćanje. Evo da bih vam samo demonstrirala kako to izgleda, neka bude istraživanje. Sad istraživanje, nema veze, ajde ovako. I kaže, to je u 1 sat ove sedmice, ako bi ja to promenila, recimo da on to radio, da sam ja to radila od 9 do 12, ono ovdje kaže to je 3 sata. I sad se to može ubaciti u fakturu, trenutak sam tako opis. On je za ovog klijenta tamo povukao podatak da ja radim za njega za 50 eura po satu i on je obračunao da sam ja za taj dan zaradila 150 eura i odmah je uradio i transfer. I kada se kreira faktura, sad ću vam to pokazati, donesem i broj, samo malo, recimo da pomeram sa ćoška na ćošak, i onda će on na fakturi, kada je tamo prebacio sve one sate, ovdje ispod opisa, izbaciti kompletnu listu, sad ovdje ima jedan unos pa je jedan red, ali da ste vi sad uneli za 5 dana, on bi se svaki dan pokazao koliko dana ste radili,
koji su to sati i šta ste radili. Da to je onako, za ove koji vode sate, prilično jedna lijepa funkcionalnost. I što se tiče bih ovdje nekih benefita, trenutno pregovaramo sa osiguravajućim društvima da vidimo da li budu nam ponude neke bolje polise za zdravstveno ili za putno, pošto je sezona putovanja, ali o tom potom. Također smo ubacili da se ovdje izglasa ljudi koji koriste aplikaciju, da šta oni to žele da dodamo do aplikacija, jer cilj same aplikacije je da pomognemo ljudima da što lakše vode sve ove svoje stvari i da ovdje naravno pomoći propis, tu imate sve ove stvari koristi kako se računa, dođemo tu još neke ove zakone kako bi to bilo još jednostavnije. Sad, što se tiče, vratim samo na... Jesam isključila što se tiče obrtnika, još uvijek nismo, završili smo deo za RS, a za federacije ćemo raditi, tako da se ja vrlo radujem ovom drugom meetupu da čujem šta je to sve što treba da se isprati, ali ćemo napraviti i deo gdje ćete moći da migrirate na freelance nalog taj obrtnički, pa ćete moći kroz i našu aplikaciju da vodite i taj čitav sistem, jer koliko sam upratila situaciju, u federaciji obrtnik nije dužan da ima licenciranu knjigovođu, tako da će to u suštini olakšavati ljudi da mogu sve to sami da radi, da im bude jasnije i da ne moraju da se izlažu još tom dodatnom trošku koji nije neophodan. Sad, na sreću ili nesreću, ja sam upravo pošla ovdje u Banja Luci proceduru otvaranja SP-a i ni u jednom trenutku mi niko nije rekao da ja ne moram da imam knjigovođu, već mi imao papira da ja popunim ko će meni tu biti kontakt, ko će meni voditi knjige i situacija sa aplikacijom i sa tim online prijavljivanjem koji je ovdje jedini način za samostalno rad je katastrofa. Mislim da će mi trebati nekoliko dana da sedem i samo da ispitam stavke šta se bilo potrebno da uradim da bi setovala taj početni nalog. Tako da, kažem opet, imat ću gomilu pitanja na sljedećem meetupu kada će se malo više pričati na tu temu. Prva ja, nadam se i vi koji imate tih razmišljanja. Volila bih da čujem da ima nekako nešto ostalo ne, ali vam čini da bi ovo bilo nešto korisno za vaše poslovanje, da to ne vidite pitanja, bilo tako. Pitanje? Ne čujemo se, ne vidimo se šta se dešava. Hladno. Zavedila slika. Previše klime. Je li nam konekcija? Pukla, ne vidimo se, nije. Evo ja sad smo došli na zadnje. Pitanje? Da, zgodna aplikacija, pogledajte također na Obrt 2. Oni već imaju urađenu aplikaciju za obrte. Nekad sam bio na nekoj sličnoj stranici, samo što su oni imali još nešto drugo. Oni su otvarali podračune za svoje klijente i vi ste novac dobijali na te podračune i dobijali ste kartice na kućnu adresu i tom karticom ste mogli otići sa bilo kog bankomata taj novac. I je to bilo ovdje u BiH ili u Srbiji? Ne, van BiH. Slabo čujem. Van BiH. Aha, pa da. Znači oni su fakturisali, oni su primali novac na svoj račun, na podračune klijenata i vi samo kući dobijete karticu i sa tog podračuna u stvari dižete, oni se nisu bavili porezima, ali to je ostao vaš problem. Međutim, kad dižete sa bankomata, to nikome ništa. Nešto slično radi firma Native Teams. Oni su krenuli da uđu na tržište BiH i odjednom samo zastali sa svim marketinškim aktivnostima i stvarima, ali su radili upravo isto to. Vi ste mogli preko njih da šaljete fakture pravnim licima i oni su isto imali svoju karticu. Ja sam u nekom trenutku sarađivala smo, ja sam ih, da kažem, reklamirala, odnosno
objasnila sam kako se koriste njihove usluge i to, međutim, u nekom trenutku samo su se, da kažem, povukli, što ne znači, mislim, nisam sigurna da li su se povukli sa tržišta zvanično, ali vidim da u marketinškom smislu slabo se javljaju ovdje.